Sveiki, draugai! Читаем литовскую классику вместе. Это стихотворение Майрониса «Курбега Шишупе» знает каждый ребенок, учащийся в Литве. И если вы хотите знать, на чем основан литовский язык и литовская культура, то слушайте внимательно. Сегодня я прочитаю 3 первых абзаца данного стихотворения, а вы мне напишите в комментариях, хотите вы узнать больше и желаете ли вы услышать разбор данного стихотворения. Да, сразу скажу, оно не очень простое. Поехали. Майронис. Курбега Šešupė. Kūrbėga Šešupė, kur Nemunas teka. Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva. Ten broliai artojai lietuviškai šneka. Ten skamba po kaimus birutės daina. Bėkit, bėkit mūsų upės į marias giliausias ir skambėkit mūsų dainos po šalis plačiausias. Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja ir mūsų sesučių dabina kasas. Kur sodė raiboji gegutė kukuoja, ten mūsų sodybas keleivis atras. Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė, ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė. Ar giedros išaušta pavasario dienos, ar krinta po dalgių žvangučiai lankos, ar dreba nuo šalčio apleistos rūgienos, mums savo tėvynė graži visados. Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjūtė, tu gražiausia, maloniausia Lietuva matute.